Bafowethu ezibhlungu akasekho umlingisi emhlabeni ke udume kakhulu ke emidlalweni eminingi ochungechunge ke evezwa laphana ke kubabona kude ke sikhuluma ke ngokukhoni ke laphana ke Chumi. Bafowethu ngicela uqala ngenibingelela kwesiqiniseko e-SA Media. Mawuqala ungena kule channel ke ngicela uqindezele button ka subscribe ke uzibeke amathubeni amahle kakhulu thola amanye ama-video ke engizokwenzela wona. Bafowethu ke iyakhala ke iningizimu Afrika yonkana ke laphana ke ngomlingisi ke oseqopheleni eliphezulu ke laphana ke bedume kakhulu ke emidlalweni kababona kude ke engochungechunge ke vezwa ke laphana ke kumzansi Magic kanjalo ke nakwamanye ke amasophisi ke adumile ke njengoba ke simazi kakhulukazi ke laphana ke kwiGomera ke laphana ke uMama uSonto ke laphana ke kuthiwa ke udlulile ke emhlabeni ke laphana ke lembiko ke ikhishwe umndeni ke istatement ke abasenzile ke emva kokuthola imbiko ke bikade ke iqhamuka ke laphana ke esibhedlela ke eGarden City Hospital ke namhlanje ke laphana ke lento ke ithuse ke abantu abaningi ke bafuthu ke ikakhulukazi ke abebekholelwa ke talenteni lakhe ke nabantu abasondeleyo naye kanjalo ke nabantu ke abathanda ke imidlalo ke yakwamabona kude ke izindaba ke lezi ke bafethu ke esithi ke ezibhlungu lezena ke abantu abaningi sebadlulisile ke amazwi ke endoduzo ke emndenini wakubo ke yena ke ukhona ke laphana ke baphinde ke bacela ukuthi ke balale ke ngenxeba njengoba ke sazi ke ukuthi ke kuweke umuthi omkhulu ke kodwa ke akulimalanga ke umndeni kuphela ke bakhana ukuthi ke kulimala nje eSouth Africa ke yonke ke laphana ke ikakhulukazi ke la emkhakheni ke wezo actor bafethu ilezi ke senibhatshela zona la kwisiqiniseko e-SA Media. Mawuqala ungena ke kule channel ke ngicela nje wenze okulungileyo ucindezele button nga subscribe ke ukuze ke mengiphinde ngifake ezinye siphinde sidibane ke nawe bafowethu nibe nje nobusuku obuhle sithi nje rest in peace ke laphana ke kuyena ke ukhoni ke Chumi.